Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Hadi ngejilap iki arngut kinong tu, haka bagi deiru kinong di drog, kibla tu iki tiar napok ki kali, menaga step jangkar po atrik unai wing aracara posau, na jaka bagi set hamulai modat bagi pata, bat ia kini ki arngut kinong tu, lalap haka pol bagi sengai HYC, kadang penlong, ika jing kenrai kinong di drog, bat kinong di, haki tain tembi joy. Habla tokit ia kini ginong tu, kelaya tu bagi kini kitiar adap bandi, wei ubril, markum ta utra jeng kini kitiar, udan bok langkar lingdok, ulayo ban phone ye uni unong tiet, bat ulap hak wan ra no ia kitiar, bat marmar, uni unong tiet lawan ra no ia kini kitiar hapo ko office terekam jang keseng HYC. Habakaran ba uni unong tiet ulayo tu baga jing penlong, kejong u ban tiet ia kini kitiar, kedai bikini ginong tu, kilalet ban terwa ia kini kitiar hau, hakador kebatat, bat ulapan mapru, ba ulakum tiet ia kini kitiar. Kini ki arut kinong tu gelapla bakada gajing penlong yaki bikin tu kedai na gajing kerni bandi ya udrong kumjuru kelapan map bandang ni syakmat kin om lincu bentuk bantim baik larai ru bikin no hak badi ya udrong mga ba tu ikni kitiat ta semua map no mo itu try map ini presiden la kai ngiru ya senang ngiru bawa tu ojo show Amar di tangga jeng iu jang drop sing ngiru ni kumpo itu apa itu ta marani shkamat ngiru kemudian jo kila ikai ngiru ka baba bangin no drop seiru tambangin ya len taban no drop sei tangkap tai ta man kemudian jo ta bantu nai bisua tanpa bagi HYC berat la la play ngani bukan berat Aku mau sebelum kata orang tu dia sekali. Aku akan keran tu akan dikapor. Eki jeng makla jonga bangan sim ya kan dikatiar bagi. Nak jeng wan terwatat jeng kibriu bangan tit ya kini dikatiar tador. Buat ngapan mapro ya ki ba kin ya terelang bat ya kan ni menteri penlek mana lalu namar kan ni kejeng tit ya kini dikatiar kalong kejeng sim ya kibriu ki ba pencot penpra hasinong atau lalu kini tu mantim kanu ki kenja ki ba dai ki ba don haka ni ka tain bangi sa mangi bat ngapan mapro ya presiden jong ka HYC ba ila simkia ba ila phone yang ban kendu yang ban yakran ya kan dikitiar ba sim tit tador ban ngala priang ngala wan ra ya kini dikitiar ban wan ya kendu ya i ban ngala yo ban song ban yakran ban ma i ro ila yarap sibun yang ban yakran ya kini ban bamdai su ban melin su lan ni skmat mat ki wai ru ken ya sotu kem kwa kem kidai ban ya tit langkum kini ki caitar ki ba wan DBI pan agawan yang rok na terpat ikat ba map bangan nemlek su nang ni skaman bat na ngapdiang ni jing ai bud ya jing ong jong i presiden pakan ni kadai ka kambas ni ngaru ngakran saya pi ba kam nganang ni skaman ngam pdiang ngam trek su ban lek kum kini batu map yang bat kiwai ru ken lek kum kini namar kadai ka kam ka pensniu ya ki ya ka emlang salang pat kum ju ru ka ba ai buj ai bor ya ki nong di drugs lani kinu ki kenja jing di ki ba penbu ai yang ki brio pala dang itit mangi kidang yo lat su ban tit ya ki jing di ki ba bu ai ba pen badan jing pen dunah kamat padang pan map ya ki ya baro
Aku banding kong aku beli pasang HYC bagi lah body ni gini ba sim gini tiap mah thì aku beli pang ni sepoi ngala kemen ngala beli ngala yo dengan tiap body kita tiap kita bisa pamai sistem ya poi perkat dami ya sim kali ke banyak sedikit Mano ki sim ni tiar men dami pada kan no gini tiar juga song do ini dah subuh arpo hajar tam baru kata di lembaga jing budin mane dah step lapor bagi lek drugs di po kitan muat pram ter sun hado po kenaila nilai ban kami kena di drugs sarangkat ro ya ki angut kita ki bawan pronto ya kali napok morap ki pada di lembaga jing budin ke jongi naduk nem step haduk mental adeka jan mit dok sejan ku masih bijisten nilai ro ban bat no ikhtiar ya ke ba kini ki kena di drugs ki balong hajuk ke por ki bato iki di tiang ki lalik di wena ki nongnya terus kali banyak kamai kali ni terus vehicle ke bah kamai sipo gati dengan sukmen ba ini baro lembah kajing ya trilang dak ba I haji full ba ngi menai ila respon ba dak haji trilang but ilawan ra no idi mar ke ba ila thiet hakador ke batam te nang leng jongi ko mo ila om bala rangi lek ban FR kan wan ra kajing ini ba te ngiru na banding la rai bagi nom FIR mar ba tek la dai FIR ro ki pulit ki nom mak ban budin lan di ban thot ko mangi thot mangi ti en mar kita long bai experience ki ni parok ni la satu teng na rusha ke FIR la judan ngar la satu teng ke FIR la jubu andre jula shu ban yo iti mar ma to te mending ski ngi la rai bang nom ai pulit ban ka bang ya tre shirham po kakan hol jongi menam step melay oban de ini baro ilayo ban tum phai ni tia na skop ban itu ipi kidi kitar hang de kidi kitar ya ka bai layo na ka bololo ban na ka kali kid de gidon par kitar ya ka ba ngimpat la ban tip kidi jong no de lemba ka ni ka kerwo lemba kini ki electric media nga kentu nga khot ya kini ki try ki badai jong kini ki am ban jong ni ko wi ka tim kartip semua bahan ada kini tiar ki jompi sawan badi kendo badi kini lam HYC hang ne po office mulai nang kuat ti kini ke longka jingketu jingkepar ro ya ki wei pat la de ki nong nya kali ne ki nong song dukan so ba la da pi kwa ban ya kun yang ni jing sneak bon nong bau drop so ba wan nong ai man sim da ka ban pin tit ya ki tiar ki ba tan dor na kita ki beri ki bon de nomor bo kumolong pe kini tiar kat ni Lalu dia kan jadi tiar duna ngatrai ya ke andro punyu pojar lah poy. Bat am bar kini ki speaker bat kini ki kartil. Henry undi unong to ulit de hakador ke ba si pojar iya. Tiga ni kelong ba kelong ke ba mensau. Ti sungkumen ke moong mende bandang liang jongi hadin ba ini ba iba sim ni ke tiar ila respon ya ke jingkot ke jongi. Ti ngirung ngim sim lek ban FIR ini ba ladangi FIR kumolong ini ba ingat be hakikan don jonga bat ki babut ki jimpen stong lesi ila banga tinang leng jonga kumnoi lam chi choi nga kedu ka pat I parok parari semua ban kiar nagane ka thiet tat tiar tat nanonen renano titang di kentin kublai sibun kublai sesano